Jugoslavija ima svoj istorijski put od Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, Titove Jugoslavije i kroz kompletan taj istorijski period dva naroda su imali jednu jedinstvenu ideju, a to je da ta njihova nova država zajednička bude tranziciona država, da bude tranzicioni period, da oni steknu vlastitu nezavisnost i samostalnost, to su Slovenci i Hrvati, oni su tome i uspeli. Hrvatska je u toku Kraljevine Jugoslavije uspjela da napravi Banovinu Hrvatsku, da je bila mnogo veća nego što je današnja Hrvatska. Boka je ulazila. Jeste, uspjeli su veliki broj teritorija koje nisu pripadale Dravskoj, odnosno Vrbarskoj Banovini, da sa velikim brojem stanovnika Srba uđe u sastav te Hrvatske Banovine. Znači, oni su imali to iskustvo nagodbe još iz vremena Austro-Ugarske, to su vešto koristili i za vreme Kraljevine, to su nastavili posle i od 45. pa setimo se Mas-Poka, sve su to bili periodi i etape u procesu osamostaljivanja, nalazili se razni razlozi, srpska hegemonija je glavni problem bio navodna, ali moramo biti svjesni činjenice da Hrvati i Slovenci kad se rešili čizme iz Beča, cara Franje, nije im trebala nijedna druga čizma kraljevska iz Beograda, oni su silom prilika ušli u to, pošto je Italiji tada nuđeno da se pripoje neke teritorije, da ona uđe na strani saveznika. U Prvom svjetskom ratu još onda su Hrvati, Franjo Supilo i kompletno Trumbić, Ante Trumbić bili prvo suzdržani u tome i kasnije su rekli u Jugoslovenskom odboru pravit ćemo zajedničku državu, svesni kakav će ona oblik imati kasnije. I kad dođemo do 1991. godine, jasno je bilo da je Rusija u Sovjetskom savezu glavna snaga koju treba rušiti da bi se rušio Sovjetski savez, tako je ovdje bilo u Srbiji. Svi su shvatili tu Srbiju ne kao oslobodioca iz Prvog svjetskog rata i glavnog nosioca te stvaranja nove zajedničke države. Pa i saveznika Zapada osnovno. Jeste, sve to, međutim to savezništvo se iskoristi u određenom vremenskom periodu, ono kasnije postaje prepreka i onda je Zapad na čelu sa Nemačkom, Genscher i posle Kohl, svi su, odnosno novi ministar spoljnih poslova, sad mi zaboravih ime njegovo, koji je Joška Fischer. I pre Fischera je bio Genscher, pa posle Genschera i Fischera, između Fischera i Genschera bio jedan, sjeti se njegovog imena, oni su radili na toj ideji podrške Hrvatskoj.